To make a grace on Vuma FM, 6 minutes, it's 4 minutes before Vuma breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni bamba sengiyavala. Ngicela ukukhuluma nawe namhlanje lamazwi nje amafishane ngikwelapha empilweni yakho, ngikulapha enhlizweni yakho, ngikwelapha emphefumulweni. Ngithi uNkulunkulu uyabasebenzisa abantu abathile ukucindezela impilo yakho kanti ibona bazoba ngama instrument bokuthi kufezeke icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho. Kwesinye isikhathi usebenzisa abantu abathile uNkulunkulu ngazi uyitshela ukuthi wena abantu abakufuni kanti awazi ukuthi bangama instrument akhethwe uNkulunkulu ukuthi basebenzise ukuhlukumeza nokucindezela impilo yakho ukuze kufezeke icebo likaNkulunkulu ngawe. Abanye abantu bazokuvukela nje empilweni uzuyitshela ukuthi kazi bangifunani osibanibani kanti hayi ngoba bakufunani kodwa uNkulunkulu usebenzisa bona as ama instrument ukuthi kusheshe kufezeke icebo lakhe. Kwesinye isikhathi kufika izimo ezithile nje empilweni yakho ungazi ukuthi sifika kanjani empilweni yakho zikufunani izimo ezithile kanti izona uNkulunkulu akazoyisebenzisa ukuze kwenzeke icebo lakhe. Ngithi mina ekseni kukhona abanye abantu abayokuvukela belwisana nempilo yakho kanti basetshenziswa uNkulunkulu ukuze kufezeke icebo lakhe ngempilo yakho. Kuke kwenzeka nje eBhayibhelini sathola amadoda nje evukela uJosepha nje amdayisa nje afuna ukuqeda ngempilo yakhe ungazi kwenze njani kanti bona bazi ukuthi basetshenziswa uNkulunkulu nje ukuthi beyise uJosepha la khona azofika phathe khona. Kukhona abanye abantu abayofika empilweni yakhe bekuvukele bekulwise bezame nje ukuqeda ngempilo yakho kanti awazi ukuthi uNkulunkulu bathumile uyabasebenzisa ukuze kwenzeke icebo lakhe ngawe. Uma bengafiki labo bantu bezokuhlasela bezokukhulumisa bezokulwisa bezokwenza izinto nje ezizama ukuqeda ngawe kusho ukuthi iprocess yokushesha ufike la uNkulunkulu afuna ufike khona ingasi delay ingasi ihambe kancane kanti ububadinga. Yabona lo muntu emsebenzini okwenza nje uhlezi nje ungasebenzi kahle uyamdinga ukuthi ebe khona empilweni yakhe ngoba uyena ozokusiza akuphushele ecebeni likaNkulunkulu. Yabona maye khona eduze kwakho nawe wenza sure ukuthi wenza izinto ngendlela efanele. Labo bantu siyabadinga empilweni yethu singakhuleki ukuthi bexoshwe noma befe noma bephele. Siyabadinga bebe khona empilweni zethu ukuze bezosiphushela la esifuna ukufika empilweni esifuna ukufika khona besise ecebeni likaNkulunkulu. uJesu wayemdinga uJudas ozomdayisa nawe uyamdinga uJudas empilweni yakho ozokwazi ukuthi akudayise ukuze usheshe ufike ecebeni likaNkulunkulu. Singamuka nje simthuka uJudas sithi wadayisa ngoJesu kodwa uJudas ebedingeka empilweni ukuze kwazi ukuthi edayisa uJesu bese uJesu efela izono zethu bese siyakhululwa ezonweni zethu. Nawe uyamdinga uJudas empilweni yakho. Mhlawumbe bakhona nje abanye uJudas abakudayisayo nabakhulumayo musu kubakhulekela ukuthi bafe musu kukhuleka ukuthi babhubhe abaphile bebona uNkulunkulu ekuphakamisa sebekhuluma izinto mabaphile bebona uNkulunkulu ekubeka kwenye level sebethenge kube yilutho abaphile bebona uNkulunkulu ekisa kwenye level empilweni sebeshilo bathi lo ngeke zebe yilutho bese uNkulunkulu ekuphakamisa phambi kwabo. Uyabadinga labo bantu abazokuthuka engani phela uNkulunkulu uzodinga uzosebenzisa bona bazothi mabekuthuka wena uyenkosini kakhulu uyokhule ukuthi uNkulunkulu ngisize naba bengithuka ibona bazokuphakamisa ngoba izinto abayiphosa kuwena inhlamba abayikhuluma nezinto abazisho kuona yizo nozogibela phezulu kwazo bese uyendaweni ephakemeyo uzogibela ngazo endaweni ephezulu. Uyabadinga abantu empilweni abazonginyakazisa nje abazokwenza nje ungahlaliseki isimo sibenzima ibona bazokuphakamisa bekise la uNkulunkulu afuna ukuyisa khona. Ungakhulekela ukuthi befa baphile bebona uNkulunkulu ekhipho sizina bakufake kulo bebona uNkulunkulu ekuphakamisa simene obakudlulise kusona abaphile bebona uNkulunkulu enza izimanga empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.